live. Bitar reporter jangka news Al-Alam kabadai napokari Iran ya ka jingle bahe ka jingle bian ka jingle shiliang jangki sipai jangkari Israel. Leng bahkan ka video lasakhi ba utau reporter jangka news Al-Alam ulah temu balik rong ha kata ke yang mana Al-Aqsa Masjid kabadan napokanang ba Jerusalem. Henry kebakendet kalong bawat hadin bulu yaitu bau reporter Henry kisipai jangkari Israel ki kelam syaya u ba unrung syapa Henry nakaliang cuneu reporter laang bakat badawan pat kiwi ki news agency ki bana ki line west jaka pertai kam tam na pokari USA kisipai jangkari Israel ki pendam bat ki pelaj bet Henry ladawan pat ki news agency na poka ri Arab hi Henry kisipai cakari Israel kemsya bat ki berngam yaki bat kum tau neu report tau laang badan ke daw ba silandat hakabai dai bat ki muslim kisipai cakari Israel kim kwa baka pertaikan tip يعني نحاول الابتعاد من هذه المنطقة. مفين